Hermano, imaynaya kasagichis walejiachu, ujkusi watesmanta tinkunakunchis icharis, sapa paqari noqanchis Dios ninchihman, entregasanchis causa ninchista, kunandiyapis noqanchis parlasun, machus dones y talentos nisqamanta. Chaypaqtaq invitaygi kicharinaykita, kay libro de Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1 ninkay hinata. Hermanos, noqa munani espiritumanta ruwanaykichejpaq ahinata qosqanmanta yachanaykichejta. Sapa ugninchikman Jesucristo haywawarqanchik donesta chantapis talentosta. Kayni munan imaynatachus haywawarqanchik Jesucristo ruayta atiyta astawan gustawasqanchikta. Kay pachapi runas wakin gustangu alabayta, wakin gustangu parlayta predikayta, chantapis wakinkunaqa yachachiskangu, doctores ichari yanapangu kayachaskanguwan runa masinkuta. Ajinallapipe noqanchik tiyanchik iglesia ukupi aska hermanos ichari aska atiniyuqwan maychus yanapangu runa masinkuta. Imaynata kay hinata ruwarqa Jesucristo astawan misk'ichananpaq iglesia ruwayninta llank'ayninta. Imaynatak omer pampapi ashka tukuy clase t'ikaskasan ichari ajinallatataq iglesia ukupipis payqa aska runasta churarqa tukuy clase doneswan talentoswan. Chayman hinataq noqanchik llank'ana tiyan yanapana tiyan tukuy sonqomanta runa masinchikta. Diospaq yanapayninwan kaychis k'aya watesmanta tinkunakuspa kasun. Bendiciones.